Twatinda ta museisa mwendo wa Mutongo TV ni na ukethia na utho chanthini wa kilungu cha usili muthani wa umuthi titha tinena ni cia maundu makonete mukomo wa alimu na nundu ni tisi chama cha NAT nikitikilanile kushoka skulu indi chama cha KUPPET nikithitwe kina mumu mwingi yo meyo ya sasiata ila tuweta alimu ni maele kwithwa makomete ila ciana ci skulu ni kana mayalite kwithwa makomete niwo unena nyawa muthana wa umuthi ni nitwa Caroline Mweni wa Muteti na twitha twina mweni nenda untabie au kethie au tabia sitwa yake nikenda tete kwa nanganda tikone mwe tulikethini wonenania. Asanti Karo. Kwa masitwa nitawa Charity Muthoni Muli kana Muthoni wa Katuku ni wakili koti munene wa Kenya na ni wali muthocho mundi tinena si strike no ya alimu. Okay. Nitewa siku mayasya alimu mekoma ndatika kana ibina ila twetelete mitiani omina mwaka nitwize KCSE isia KEPSI na ila sia KCPE ni ibina ya tamu wakatatu niwe mailede kwitha maibinga skulu na yu alimu onamo no mekwenda muno methe me skulu indi kuina mukomo na twese pe kila kana be maundu fulani mekwenda silikali imeanisie na ti kwithia menda oyu no sendu methitwe mainena ni cia mekwenda kana mawendekethio matoye kula kwi silikali mekendwa mekwenda mekwe nikenda na mawithia running program ya skulu ni yendenesa tiendo tambio banini tutabia musiaisia mukomo ni waelete kwithiwa. Asante kwa ikulu yukaro na ningo tabia musiaisia kana katiba kaitu ka Kenya tondo tunene ya mea ya Kenya no lazima tikoti katiba nondo niko kanene article 37 na article 41 wa katiba kaitu nunene right ya mundu kana mu Kenya kwithwa ena mukomo kana strike kana demonstration. Article 37 specifically inenete demonstration ileta inasio pepinda tane na neisi na nunene tesindu sia strike na nunene tesindu sia petition and picketing. Picketing strike yeba picketing tuyasia right to picket no the same na right to strike nundu wa kwambelelia muthelu wa chu mwaniki nitewie KUPPET ya makuweni indi yandamanite kuya Green Park na manena nisia kana ila maendie manena na silikali pe maundu mataneanisia kwa uni watu tabio kana kwate ya katiba ka Kenya kila muthukumi wa silikali ena right ya kudemonstrate na kupicket no kenda niwe twalikabu kwa thukumi tilika article 41 article 41 na ni itikilite andu oneka ku strike ni itikilite andu ku join kana ku participate in activities kana organizations na trade unions nicho kitumi article 41 yo inengete vinya chama cha NAT na chama cha KUPPET kuitho mena strike nondo andu nimetikilitwe ku form organizations isu kana unions isu sia athukumi ku article 41 ni nengete kila muthukumi the right to a reasonable working condition na right to kwibwanesa ku generally either inene ya the labor relations sia Kenya sindu sionde sia athukumi article 41 na bauno bobe the right to strike kwa athukumi asuni ni alimu onati alimu meoka athukumi onthe Kenya masilikali nundu ningona ona wasisa ngambo no musio kale wa skulu na beo cia cia kalamu cita na cia skulu na wiwa alimu amwe mai complain kana twaisi tu di skulu na beo alimu ma di skulu withi ya kindu kitita decision ya mundu umwe ni decision ya a group kana kwa kupenda utumete tuta NAT nundu NAT tingwatanio ya kutetea mabata ma alimu ni isi andu mayo skulu kuwe so kuona mwalimu ni skulu tama ma primary school maikese ukulia nikina tuiwe kwena mukomo NAT itself ni itikililia alimu alama ma primary school maikethe na mukomo na nengi nitisitia ni meaniwe kila kindu pio sindu iwe maisi kithito kito na serikali yende ise ya bikabana tina wikwacho kana sindu imwe ti kwendekethia kana ila twatabite silikali ni ti kwenda twina mwikio kana with time ni kuika undu ti kwenda kwikwa lakini KUPPET mecha menza mone maisie twinetikilana na niwo wasisia o article 41 ni nengete trade unions the right to kwitha mena collective bargaining agreements ni kuinene kwa serikali tiasia serikali ni TSC ni kuinene ya bau na mayasia agreements itu kana
sita wa collective bargaining agreement situ ni ani mama wendekethio maitu na ti negotiate tenda ki na ki ku both nat na Kuppet on them mena right etha amwe ni metikila mena right ya kwitikila etha amwe malea mena right nondo katiba kaitu niketikilite kila trade union ku engage in collective bargaining agreements. Okay. Ndinena na mundu mwe ambiye nike nati itikilile na Kuppet ya lea no sio kama nenga nondo ni nisipe kibadhukanyo cha nat na be kibadhukanyo cha Kuppet na ende tukati matabe o alimo menda ata nati ni la yudha yongamie alimu ma primary school itawa Kenya National Union of Teachers na yo Kuppet na yo yudha yongamie alimu ma secondary na yo itawa Kenya Union of PPET ndisiba ubangi bakasiata lakini ne ma secondary na alimu ma secondary yuko we lati ya nat ne yaise alimu ma primary mashoke school mone metikila nile mase ideta nat ndo tiala me primary school nitetekilile siana ibingwe school matuko 26 mana itela that is Monday yeno betie lakini Kuppet na lilikana ni Kenya Union of Post Primary Education Teachers. Okay. Yuko no sioni wa matabia na nienda ona kwa maelewe maikese kwa sia Kuppet tiwe ya seki na yonati ya seki yota ilite kuikata wese ila mana nena mana sasa musindo ketikile mwana wako ya sukulu nundo na sukulu ndethi kwithia mwalimu ko kana ndethi mundu omusubia na yu ningo lili kana wachu monsu kwa ina nimeusioka kana maisioka yule mwaka meigwa nimewa masioke and then on Monday maesa kwa Kuppet na maandamano unapata yu withia tila isi mundu kuelewa yu alame asa tusioke nimeba na alame asa ku sukulu nimeba yuni nisi ni makwata chao kibadhukanyo amwe ma primary angi ma post primary Kuppet ma post primary angi ni ma primary na on them mena right o metikilite o meleete mena right ya amwe my school na amwe mayemo the school kuuba ibina katiba iketikilite. Okay. Kati matabio banini te matalile kila mome kwendekethasya nondo ithe bati matabasya meyo nikendo na mwalimu elole baenda kese kona tatio muinganisya lakini nitio weta enda ki na nondo kwarana na agreement ila wa agree na mundu na mwekia sai pilot audio na nondo ni mausuisie masa tenda ki na maikona ki kwa ende mena right ya kuandamana lakini maona ati ni maisitisyo ke school Kuppet maina sioka kwa tutabio banini ni maundu mebala me unena ni au amakasya ketha ki kije kwa ende tisyo ke the school kindu chambe kindu kitita CBA kana collective bargaining agreement ni meseo viti na hii na faces na face ya sana hii kweta mkomo vembe saila andu serikali ya ili tongela alimu nikenda ikava kindu kiki netawa housing levy kana tax no ya numba na alimu maili tongelwa mbesa nikenda ona maitilwa ila mbesa sia housing levy with maina the mena changamoto ku kindu chu nicho chambe kila chatumi alimu makoma nundu mbesa hii maili tongelwa July phase 2 ya ili tongelwa July ya housing levy no lakini mayaongelwa hicho kitu miwoni July ya bikai vali vena confusion number 2 ni maenda alimu ama JSS me permanent and pensionable lakini we ya serikali ni asia yoi ina mbesa ya oyu kwambo andika alimu ano na moma nakasya alimu ano ni professionals kuuba yondo mailite eba mate bitwe ta alimu wangi kana mate considered ta professionals na again inaenda sindu sia medical cover na promotions ya alimu generally ya the welfare ya alimu na imwe nina vitu kidwe niwi imwe no na vitu kidwe lakini some of the other agreements ila maana inasio nisinambie puti wa into a halt ni serikali na no yo yumaende na ku negotiate those are some of the sindila maana enda
mawendekevyo. Na vyo kingita kwa semenda kuongelelwa JSS teachers 46,000 mundu akwitha kino kisomo ki introduce iwo yu mituki na wethia onetha vyo alimu meno tuikano wanini na nundu oyu ni makisomangite na ni makamana no mekwendeketha cia mongelelwe 46,000 JSS teachers na ma promotion medical cover menda o welfare ya alimu generally. Okay. Na nene wi kindu kingi mana weta about loans na remittance makasia ni makatise kwewa maibe ni meiwe mose loan ni serikali ya tuika ni meibe na yuka kunia wasimu weweka okay waende be loan utaibete though tuwe wailete kwewa loan yesu ni serikali yalete kwewa third party deductions iwe agreements isu methia mena serikali okay thea ni wosa loan lakini itilwa musala ni waku through serikali kuhusindu taisu third party deduction remittance nisio no imwe ila manenda lakini serikali inambo bitukithia. Okay. Ando no makulie nikina musumbi no ise sukulu ibinguwe matuko 26 na netese most of the secondary schools ibinguwa akuma wakele wakatatu na maybe wange wakana maselewa muno na yuni kutwikie yukupet ni yambe ya mumu yukupet ye ona musumbi ya ite sukulu ibinguwe ye nondo ya ilete kwethe iwe taikasi aje ithita atakupet ithe ona mwetha no rone tucoka skulu we te nondo wakwasya kupet ona eka katiba ona the muya ula you withwa ungamie the labor relations ya athukumi tata sia kupet bado ni kwenda strike hiyo within the law. It is still within the law. Nondo oneka katiba wasisia section 76 and 78 ya moya umwe wita wa the Labor Relations Act nunenganite the undu either ni strike ya ilite either yevo either ni illegal na either either ni illegal kumwe we undu wetete na ilipendi either kupet ni kwatia mitala ino yeme yaoni either strike ino either itikilitwe katiba kana iletwe lakini so far katiba ko nikanenete the right to strike na niketikilite but provided me ino kwa katika Labor Relations Act ni yatiwa undu bailite ona moto me fall ndini wa kwa labor nundu to athukumi na ngitu ine wi minister Asia nuko ate ya kindu na make sure kila muthukumi wa serikali ende ni wakwata rights yake ondo violate na ende musaisa mwendo kana ndeni wakilungukete kwete ya aki ya kuweta we mwalimu espa omonde na uthasi wako weta we mwalimu mundu dakesa okwa ende serikali ni isitisi oke skulu na aku we wanat na wakupet na kupet ndi kutabia tese nesa kana nat ni we na umasia mwamulo nitucioka skulu kana teyucioka skulu na nondo tuinene nat nititikile kucioka skulu ende ticioke skulu na tisomende ama kupet ndisipo bethia tana ende nituikuende ya naenda niyo wo itina wakosa uthumo munini. Nitwacokethia mucaisa mwendo na indi tenda temane alimwa ona maithindini wa strike besindu na manena nganetie kana makanene na serikali indi nitise bebinda tanene tetikasia ona kwi mukomo kana kwita wa eni muthukumi kana eni mkenya besindu fulani malite kwithiwa makiatia alimu nitese maina mukana kwa sauni kwi mukomo ona balati mone nat indi tenda mundu charity okwa kubi kwa totobe ni mate ela metala tala ya elite kwatiwa maisa kwasia indi kwina mukomo. Asante kwa ikulu yukaro na ningo tabia mwene ndikana mundu ayendo strike sana through the Labor Relations Act muthukumi ailatita the right to strike be mitala ila wailatia na kindu cha mbe akila ki outline itwe in the Labor Relations Act section 76 and 78 ni notice of strike no lasima muthukumi uno kana union ila idwa I conduct strike no on behalf of athukumi mayo ni lazima inengane a written notice
of the strike to the employer. Na employer ni ula ni the TSC. You see TSC niyo employee te alimu. Kuno last mama nenga ni 7-day notice, written notice. Of which nimekie kiu. Nimekie. Na mami na unenga na notice ino onibethe wabena a room for negotiation. Make kalambi na employer makasia kini chote enda na yo employer mayasa kicho available na employer TTAC lakini na yo TSC in conjunction with the government nondo TSC ti ya serikali lakini wa sisia in this scenario with the serikali upande wa ule kasiambesa wewe kwate yani na TSC wewe bana we in good maina mwigano na TSC ile TSC ya the unions waimbesa you idhiba yondo tika lakini nayo niyo serikali lakini naona ngetu iwe nat according to nat manaisi mama sisia sindula serikali yende na omeka onetha no masya ni ma call of strike indi mena mwikio ko yule toka TSC tutwike alimu ni manenda mbesa sia bana sababu kwethia pe onola mvutano kidogo kwa uwa kindu chambe ni notice kindu chake ni negotiations ila sina happen both see different both nat na kupet made different na kupet mona sindu ila manengwa kana sia nenganwa mainendewa lakini nat momeendewa lakini usi union ino ili si govern different sectors sikivadukani sector ya ino maybe kindu si ina nengiwe ni mbeanu lakini sector ino ingi no kwitha yena changamoto mbingangi yenda wiwano mwingangi na mami na iwana yuva unipo magri ya etha nimekwitikilia strike kana maile chukichoki na happen ya hiyo ukethia ni masya you dundu negotiation isha faili yani mkuweta kila mewana maikese kunena na maina atotabia tuikata na so school nini si ubingwa huwela manena nesia ni mailete kutabia mwamwata na mayuka maitwelesia na maminelesia employees mayo yuma yamwa ni strike kana strike kana yuni meukoma kana maikoma na bobo indili kanya TikTok no ni mundu mwaikulia nat ni a call off na yo kupet ni a uphold ni etikila you the esengai ailete kuatia ba na choki lecha go ni kisukulu ni si ubingwa at the end of the day wanenda atabwe akisema hivi na wasema hivi niti ubingwa skulu kana na otende na mkomo independent ya sector yako either way sector ya nat no ubingwa either way sector ya kupet mwe mkomo mubaka mwe kati etikile before tisonge nambe maundu nimekwa ila iti hope all the best nondo you weekend kenge you kitawa the right to education kila kana kena the basic right to education na wasisi katiba kaitu na wasisi ona moya uitawa basic education act no nene etekana nondo education is an essential service mwa strike ukana ka mwidwa muitampa na education ya kana otaondo mbe abe mitiani siendete ikwa kuno sio serikali ikeiwana na alimu kana dhukumi mayo nikenda siana education right ya siana yivo lakini ona vamwe ona either way the education you either consider na mona mai consider adhukumi alimu Withe mundu ndakethe professional asomie na na madhango make lakini nde treated kana ndanengetwe conditions ya uthukuma si worthy kisomo chake ona saisinge musino ulikela mundu most of the parents nimetha message tajuma tuko 26 no kweba fees watamu so onde nondo newisi mwana wake nweteleta mutiani na niweleta kweka mutiani na nde kwenda isotuma so museya yeyumia nondo nake no wisi mwana wako pia kona and right education na imo to school no you withe ona kindu kiti ya sianat na kupet na tesa kwa sianange TSC ona yuto no timikulie ikalikela ndo metiani zaziobo na bai maana mwalimu kana mwana agasomethia kuma mwaka wa mwai wambe wa mwaka na isomi na mwaka indikuya withe mwana ni wa fail o kindu kiyo kinena nigwa cho ukulio kwa serikali
mehuwa neona panini na kupet maagrio ingi ciana icoke skulu nikenda mitiani yikwenesa wese wetanangie kibinda kiasa sa matuku ma floods na matuku ma corona with the education system yitu ni the tampered kuno seo makeliano nikenda ciana cithona ebindo icio ya kwitha me skulu nundu wa mitiani mbe na onatine nani sio bawese atena mundu wituku ulani the cabinet secretary wa labor T Alfred Mutua Dr. Alfred tiwo nanyubiwe kuti oseo nundu no mundu witu timukulie mekalendi na alimu na TAC na kupet meiwane the collective bargaining agreements ila maina sio na usindu hii wa matavia ila sina ivota remittance ya third party deductions na medical cover na alimu 46 ma JSS sindu isu si the sick considered nikenda na alimu na momedemena vinya wako iskulu na siana na sio me motivated na siana na sio education ula mwalimu wetha tena motivation kana kuona pa sector ni nguthuku mapeo na mawe kuwithia kindu kino ulaithi kukitransfer kula kwi mwana nundu kethia siana si skulu ni ngito I mean tuwa wisipe ile ikwata siombulana indi nuka asuku mwana esotrika ni waelewa lakini no moi wa thelo ithia pe osindu sio kusumbwa kuno usio uwaweta tika kule Dr. Alfred Mutua minister wa labor indi ukethia ni wewe na thukumia ma serikali nikenda kisomo within a chono chaila ini chaila ndio kisomo it is the background of this agriculture kisomo ni pila ni kitue mono kwanza baadhi ya Kenya kao pe undonge wenda utuongelela no kutabia ndo meiwane na kuya alimu that either ni mewa mena strike that they are legal, the strikes are legal bora nisia onando mayandama na kuunza ni mati ya meao na ni maina ndo lakini yenye ndio na strikes ya alimu sina dhina taila ingi situ sia demonstrations yake ya jezi alimu medha mesa nende mundu charity team ni kulelia kilungu pe kindu kingi utona kutabia alimu nundu netwesemea mukomoni na netwesemea na miatianio kila cha kuongelela na kutabia alimu ni kana either be maandamano kana strike maandamane lakini mayandamana kwanza ila ya elite mateme yao maikadhi lakini alimu mo maina dhina naso mutiti tajenzi unaona maicha mabia mome the amena their ways tuyo na alimu majenzi yobo lakini no anini lakini ona ni professionals wano wese kana yu genzies ni mo yuwethia amewa me akose muno nundu ni mesikila maile kwika in fact na ongeleka nini ukayukethia school ina alimu genzies te 10 na ile ni mo indi mate genzi wetha yu mu commonita ni yani ndio hata mu huyo na punch kidogo na ngine usio mayatiania alamo mena mukomo makoma meke mukomo nesa ikenda mawendekethio mo mewiki ni serikali ati ya serikali we collective bargaining agreements ila mana sign na trade unions na momati sindu ila manaandika manenge alimu niko na momedhe me motivated masukulu na tiya TAC nayo iko newe ya ula wake ta employer unene na serikali na trade union nundu ni wewe webukate TAC niyo yibukati wa serikali na trade union iko na avake nikenda siana their right to education inengwe na alimu their right to good working conditions in terms of best remuneration kwebwa in terms of medical cover in terms of good working conditions na momane ngo kilacho ona mwasi no gumatete ba ini within ndana atwa mwana skulu ne bindaila balete kudeliver kumwete akila wasomi indi ni chana andika mayeleano ama consider nundu ni we ukuita youth ya yake aithukumia kana ka no go batemo sie indi mwana igata skulu kana tena mbesa kana tena kila kithito indi withia onake walimu ni wakwata hard time ni wathi ambeo matuma enda imulate kinu withia indi mwaka tu ndo athela ciana isu cianangia mavinda bas nziani latete maybe fees na indi tuyulo ni kutabio na amanyibia nini sipa utenange withia amanyibwa mewa kwe mukomo
na ende maisa kuona mwalimu oketwo sukulu na mawewa mwalimu bakube yakule ndini woka na nitwiwiye kwe mukomo no so na moto kama tabia twetamu akatatu na bitiyo yule ndi asemeyambe yo soma in fact yuyu ine binda ya revision nikenda kila masomie term 1 na term 2 yuni cho maende na oketha ende na mamewa kwe mukomo mundu ayekalia wekase ko uneme ukoma na mutiani nona ndo ikoma the same silikali isu maybe na maweku na alimu no yo ekaete mutiani na ndo kasongwa ko no seo ona amanyiwa tekamea mundu ayo se wetake we mwene nzomete ngabika ba mutiani la woka ngambe yasia kwa ina mukomo na nengite niko yeka wa mikomo kwanza yumbo yo wa mukomo nitaithie twa wewe atwe skulu yumi kamwela yebone mikomo nzomu ya tene ya hiyo ndo ya ile no sio uona mwalimu ate skulu ose buku ikala ndi ambia kwe revise yawe mwene nondo baiba ndo mwalimu ko umela mutiani kwe mukomo na kote mukomo mutiani niwe the student kana mwanafunzi kuona memusi tama secondary nundu yukupeti ni okoma masome nikenona mabikaba ya skulu with sindwila masomete memusi make it ni walkover mwalimu ndanetho ena hard time ona mukomo wikuiwika atongo yemwe matabisisi ana masi matabisi wasi mamea na alimu nenga mwana ebinda ila ya ile tokwethe skulu na athi aikalendea some mwalimu atebo na atebo nondo mutiani ni waku na nungo kawekala ndi wikata uwike naende nondo masana na tamase mbaba nini na netise apart from kwetha utwina onenda nia wewokili na no tetha siando inge manenge namba yaku ya simu na maitwiti kilatini ya Kilungu asanti kwa masita ingine tawa Charity Muthoni Moli kana Muthoni wa Katu kuna namba yaku ya simu ni 0710 45 3245 again 0710 453245 asante. Okay, na indi musese mwendo netese mwanani wa munde no wasoma kendo maybe wesi kana wongelelo manyi na indi usutuwa muthia wa Kilungu ta osili nyeni tawa Caroline mweni wa muteti na vamwe na Charity twekwendo tukwa kwaila.